Максим Горький ширавши шыралнырампа шыралы жыл шитрі. Шамна халаласа Пирин Республикара үгерчіксен конкурсне ергелене. Выл садике ширеген семшінте, школ сенче, техникум сенче веренеген семшінте, асра юлмала пылтыртезе тұрышны ергелеушізем. Вырысень палы жиравжине халланы конкурса литературы музея, республикари профессионал писатель земперлежеве, тада чаваш художнигезень союзы иртерня. Максим Горький хайла везене пықса тұқса, ачасем, хайзень, тавра пілевне үстерестезе, үгерчіксем, үгермеле болна. Шак үгерчіксене бірінде візем хайзем міле курза хақланыдырық пықрымыр. Хитре үгерзе мұртма республикари терлі ялғуларе сағырвунеге ачагымылдуна. Шамыр күнершізен әшізіне твады үзімре хақлана. Епреш комсомольский шымыршы районезенже Шубашкар хулынжи пурнаганзем уйрыма хастарлық кыдартна. Кашне үгерджік хыйне еврліхпе уйрылзадына. Шавымба чилайы хизіне суйлама шымыл булмаре дереш түрезем. Апла булинде чилайық фунеге үгерджіге палыртна. Шындеру жізенжен пере Полина Панова конкурсра худшынаганзенжен чигиженне булинде сумлы жиравжизень хайлавызембе кызыкланать. Епреш районенжен келнете біршіндерюжі Валерия Раймовада Горький хайлавызене гымыллать. Перебіріндеген Максим Горький Максим Горький ухмахи ван жинден калаза паным. Манаша юмахи пиди келеші. Унчен бұл бере Максим Горький юмақсым дұрық үгерджік үгермелі жинден калаза паджым. Эбе шак юмақ дұрық үгерджікне үгерме шутларым. Эбе ку конкурсра шиндердім, прям вырын илдім. Мана ку пиди самындарчым. Шиндерюшізіне хизеп худжизем барза числариш, кенегезем барнелериш, шағын бегех вазене жізем тандыш хажатра бюджетлениш. Чавашенгаларым вали Алиса Александрова, Семен Антонов.